Good morning, doctor. Mbotendeko, how are you? I am not feeling well. Uzoka biente. Yes, What is the problem? Likambo nini? I have a headache. Uzoka mutupasi. Yes, and I have stomach pain. Oh, uzoka pili bumupasi. Yes, Since when? Uta mukolo nini? since yesterday. Oh, depuis lobby. Yes, Okay, I will give you the medicine. upesa ngakisi. Oui, nawapesa wakisi. D'ailleurs, tikana koma yango sikoyo. Thank you, doctor. Merci, munganga. Pas de problème. You are welcome. De rien. Now you know how to speak English at the doctor's office. Siko oyebi ndenge nini ya kosalela anglais na hôpital. Alors, tokomonana à la prochaine. Kobosana te, o like et puis o subscribe na chaîne na biso. À la prochaine. Bye. Bye.